سلااف ڕێز تەماشەوان هێژا ڕۆمەلا دەمەژمێر 5 دەست پێ دەکە ئەزم شێخوافنی دە چاوچوای یەک دەمەژمێرێدا ئەمێ بە هەبدوڕا بن باوکو ئەم بزان بن ڕەوشە داوینی ڕۆژاوای کوردستانê di çê rewşê re derbas dibin. بله تماشاوان هێژا جارێک din silav wekû em zanin ku îro duyem roja operasyona leşkerî ya Tirkiye ku doh demejmêr 4 dest pê kiribû destpêkê de her du bajarên yên Rojavayê Kurdistanê girê spî û serê kaniyê li xwe digirt pişt re ew operasyon berfereh bû û her yek ji bajarên Qamişlo Dêrîk û Amûdê û Dirbespiyê û Dirbesiyê li xwe girtin. Weka em zanin îro duyem roj e ya operasyona leşkerî heta deqa ku em bi derbasî rûmela xwe ya taybet bûne şer û pevçûn yên germ li bajarên Rojavayê Kurdistanê rû didin her wiha topbaran û bombabaran berdewam in. Di encamê de pêla derbideriyê dest pê kiriye li gor agahîn bi destê me ketine ku li bajarê serêkaniyê û girê spî hejmarek mezin ji malbatan cî û warên xwe bi cî hêştine û berê xwe dane bajarên din. Belê temaşevan hêja wekû em zanin ku îro duyem roj e ez dixwazim hinek zincîrên nûçeyan berdestê me ketine em ê ji wera bibêjin ku îro demejmêr 2 û nîv çekdarên pêdê li gundê Elzuhêriyê yê derdora dêrka Rojavayê Kurdistanê hin xalên leşkerî yên Tirkiye li ser sînor kirin armanc. Belê kirin armanc ku heta niha jî Tirkiye bersiv nedaye her wiha demejmêr 3 mûşekek li ser devera Saylo li bajarê Qamişlo ket ku di encamê de ziyanên canî û madî ketibûn her wiha demejmêr 3 û 45 xolekan de 3 mûşek li ser bajarê Qamişlo ketin di demejmêr 3 de dîsa carekî din peydê Tirkiye xalên Tirkiyeyên leşkerî li aliyê din sînor kire armanc her wiha 3.3 xolekan de hin çekdarên artêşa grupên çekdar yên ser bi Tirkiye ve derbasî gundê Elyabisê bûn da ku em bêhtir bizanibin ka rewşa girê spî çi ez ê berê xwe bidim bajarê girê spî li wir çalakvanek li gel me ye dem baş birêz ez dixwazim tu ji me re rewşa dawîn yê bajarê girê spî ji me re behes bikî. دم باش و سلاف جوارا و سلاف تماشاوانê wera jî. Belê girê spî îro li rojhilata girê spî yê ku ji me re hat nevkirin di gundê ku dewleta Tirkiye û ew ê askerê navlê dikin Cêşil Wetanî gundê Pîr Aşiq û Tawîl e û Ebatîn û Abûzilê ve her çar gundana birine ku dûrê sînor hema bi 10 Yani kilometre. Türkiye bi fermî derbasî wan çar gundan bûne birêz. Tamam erê gur malûmatê li cem me vane îca li gundê em bêjin Rojavayê Til Abyadê gundê Yabisê ketine wek we gotiye gundê Yabisê û yanî malûmat hene ketine gundê Tilfindirê li ber yanî til ew ê malûmatê ku bêj derbas gundê Tilfindirê hene ama na Yabisê em dibînin yanî dîmen û ew em zanin ku gundê Yabisê tê dane aniha. Şer û pevçûn niha li ku derê hene? Şer û pevçûn li ku derê hene niha di vê demê de? Niha yanî bajarê Til Abyadê em bê girê spî yanî heta aniha berî derbasbûna ew ê heta aniha bombebaran dikine rewş yanî li Kobanî jî em bêjin li gundê Aşimê
روجاوای کوبانی دا گند آشمه دا شر بردوامه حتی آنها یعنی اشتل جمع وانه یعنی درباسی ناوا باجار گرسپی نبونه نه حتی نه درباس نبونه اما یعنی او شر بردوامه حتی آنها باشه روشا کوبانی چاوایه باجار کوبانی در دورا کوبانی دكتور كوباني دا يعني باش نقول سينور دا ورتا كوباني مثل يا بيضا انا قلت انا وش كرنا ملت يعني درباسي باجاري قلت بني وكر باجاري رقاي وعين عيسى ودرباسي وربنا وروشا كوباني دا إيرو ملت يعني سبي شيس ملت كوباني اوجي يعني ام بين باجار كوباني دركت روشا كوباني جند اشميدا ام بين جند اشميدا حتى يعني شربر تماما لا كوباني هريما كوباني تو كنت كاتب بدرسة تركيا ده لا حتى انا اشتقتنا معلومات جمعتنا بس جند اشميدا اگر زحمت نبی جارا کردن او ناوین چار گندن کو ین گرسپی کتر بدست ترکیه ده اگر تجمرا دوباره بکی گلکی باشه جند گرسپی روجلاتا یا كنت كافيه روجلاتا جرسبي بير عاشق طويلة عباطيق أبو زلة خلقی وی دگل دامانی هم در بدر بونه خلق جند سينور بيجن يعني كوباني حطاني بسري كاني وجيبه دا جند بر سينور دا ملتي تنه باشه برز از خوازم تلگل من بمینی از برای خو بدم حسکه با کام بزار بن کانها روشا حسکه باجار حسکه در دورا حسکه چاویه نو چاگیهان ما دارا عبدو دلگل مبه دارا چه زانیاری نو لجموهنه تمام برا دنباش انا قصدك بقى خبان السريكانية السريكانية يعني ام بيجن موشك جهيلا تركي در دوري سريكانية ليه هندري سريكانية تشتك ليه نكتنه البور جداري جوج جهاد ما السريكانية يعني هيا ساعات ستيجي ولو كاربيج قص متبادل يعني توب جهيلا قصده جهيلا تركاده بردوامه لي تشتا جرينج بيس بيتشيبو السريكانيه وقت امكارن بيجن جروبك چكدار إريشي حاجزكي سيطراك أصاي شاكرين سريا عمودي سريا حسكي ودربيسيه قصدي سيطرك السر وام بيجن تكاري بيجي ونابي وانكن خلايا نايمة داعش بالمهم يعني أبايا جرينجول سريكانية تشيبو باشه نها يعني دفيدا مداروشا باجير چاوايا شرو پفتون هنه توبارانه بومبارانه روش چاوايا نها هي سريكانية السريكانية روش بومباران بردوامه در دوري سريكانية اما ام بيجن يعني شربانه تركا جو درباس بونه جمر تأكيد بويه حتى انا درباس نبونه لما قال لك جارات تأكيد كر ما فرس كر جو حتى انا درباس نبونه ليش يعني تقول السريكانية نكتر بندسة تركيا ده ابدا ما قلتي تأكيد جمر بو انه حتى في دقيقي داویژن اجالیه ویالی سنیور داویژن در دوری سريكانية باشه خلق سريكانية باجير دانيان دركتنا فريوان دركتن يعني تكاري بيجي باجار فالا بويه باجار قلتي فالا بويه بلكي كانت حباك ما بين يعني بس يعني معلومات محطة أنا فاضي يعني استيب نماية قش دركتنا إيجو شو نقامشلو إيجو هاتنا حسكي
يعني او بري خو بهتر دانه كدري او لدبستان بجي دبن هاتن جمال كسكارين خوا لكولان مان لشارع مان چاوي راوشوان قبا دركتنا وان دركتن تزانه يعني شر دور ساعة شار دست فكر شار ايواري هناك جوان يعني نكاري بون خوبيجين حسكي خديان تلتمر بلكي تلتمر بيتي بهتري وان جبر انا التلتمر هنا يعني او فنابر بون التلتمر مان ايج هناك يدن خوش تلتمر ايج ياندن حسكي نسبتي مدرسة يعني ايجو هاتن مروفي خرازان ايجو مروفي وان تنبون الدبستانا مثلا دبستانا ايرو دبستان نه هاتن كتني دبستانا ده يعني فيس بينه هنا او دبستانجي حاضر نبونش بركي نشكاف هاتن يعني فيس بهي نشكاف هاتن انا منظمة وقت بيجي ابي منظمة ابي خیرخوازی چهار منظمه حول دان گو آلیکاگیش وان پنابن گوهاتن دبستانی حسکی حتی آنا گیاشتی پنج دبستانا پرسگریک آوان هجمار آوان پر يعني قابل 3 مال تيكفن غرفات مدرسة أوضات مدرسة 3 مال تيكفنيش بركة إجمار أوان ويفر ببك آدن أبري خستنانا هنا يعني هنا تآلي كاري ندان فان فنابرا باشا روشا حسكي باجاري حسكي ودردورا وي چاوايا إيريش هنا تنانا بفشون دنافورا قصده وتركيا ده لوي داري هنا تنانا تمام روشا حسكي آرامه حسكي يعني سيطرة حاضرين خلق درن كاري خوا نورماله يعني تشتك جهة كمتنا آب وبدوان كإلكتريكش يعني أب كما ترسين سر حسكي تنا يعني أورتا حسكي وعم بيجن سينيورا تركا بلكي بيجي نوت كيلومتري يعني أبجي وزحمتي يعني مثلا حسكي نت حساباتي باشا بيجن جدوفة آمار فرمي يانجي هجمارة كسين كو سيفيليين كو شهيد بونا لجمع هنا برا أسكارين بيجم يعني السري كان يعني هبون إجمار هبون سري كان يعني أم بيجن رقمك دقيق رقمك تأكيد بكن مكارين بيجن بلكي نزيكيش 15 حياة بستا شهيد بونه نابرا يعني شربانا ونابرا كسين سبيل يعني جينا كتب مشاكل كسين سبيل جيانا خوش بسلابون اما وبريدار جي هنب بريدار جي بلكي يعني قول رقمك نزيكي بينجي بلكي بريندار هنب انجوان هاتن نخشخانين حتى كي انجوان شاندن نخشخانين قامش لي باشا يعني او نخوشخانين كنت بحث دكي درمان تي ده هنا فزيش كاري خودكن دكتور ده وان نخوشخانه ده هنا بلي نخوشخانه حسكي افرمي اجنبي انا كرني نخوشخانه قل انا يعني بري براستي هاتبو راوستاندن انا او كادركي تختور عليه هي وقامدتكن شحمه كاريره يعني ام بين سر كاري فيزيشكي بري ساعتك از الدبستانه بونغو ام بين بنابر لي هابون زاروكا كنا يعني وقت بيجي حالات ولو نخشكت ولو جهد ام بيجن اسعاف شان دو اسعاف وتختور هات جبو ويلاوكي يعني نبس انه جبو يعني نخشخاناجي جبو فان فنابراجي واليكاري هب باشا الكتريك چاوايا دارا كهرباء چاوايا هيا تنيا الكتريك قالكي باش الحسكي ام بيجن الحسكي قالكي باش يعني انا ام الحسكي كيم خدبه دابا قد بيجي ام بيجن الكتريكا ابا هاتها اجو خلكش خد توزيع امبيرا ابي جود دخل في امبير حزار ورقي هر مالك مثلا بيجن 4000 ورقه 4 حسري بهيد دي او دما جو الكتريكا افرمي خد به
باشە دارە داوین پرسیار عمودێ ئەگەر زانیاری چ زانیاری وە لەسەر باژاری عمودی هەنە؟ براستی نسبة عمودي أنا يعني أو تشتكي ولو تبيجي يعني تلاقي يعني مثلا عمودي يعني الجور تشتكي الجماعات أو نبنا برينا تشتكي على عمودي ندياري يعني دربدري لوي دري تنيا تكاز جمال نخو درنا كاتنا أنا هذا بس بيجي مسر دربيسية بنابري ليه بويه يعني أمكارين بيجن سري صدي هفته نوك سري كاجي بنابري بويه دربيسية بويه يعني بس نوك دربيسية يعني هي سري صدي فيه ملت الدربيسية المالي خوان يعني نهار دربيسية نهار روشة نهار دربيسية شوايا شارو بفشون هنا إيريشن أسماني بجاي هنا لوي داري تمام بالنسبة لروشة دربيسية قر جدر إجمار دبيجن موشك جيلا تركي تين آبتن در دورة دربيسية كبن تايبت قندي قرمانية قندي چتلي أبانا نزيكي سينورن الوان قندا كتنه مثلا کسی جیانا خوش دست داده یا بریندار هبن ابانا تند انت آگاهی نگیان ما هبن همبری و قصد توپ ناویتن بس شک اوه جن سلاحی سبک جلا قصد وقت بیرد کرن سروانا باشا دارا لقلم بمينة از جارك دن فقر الجمتا داكو امزان بن كا داوين پیشاتين لشکری لپارزگاه حسک بگشتی لسریکانی لعمود دربیسیه چاوانه از برای خود بدم قامش لو هفکاری مد بیجن نوچگیهانی ما لقامش لو آمده صبری فخری دنباش داوین پیشاته لقامش لو در دورا قامش لو چه زانیاری لجموهنه لباجاري خامشلو زيدي دورا بتري دمجميرة كي ديسا دنجي بمباران دس بكريه قالك تاخن دردورا باجر ولنافا باجر جي هنك مشكتنا وقالك زيان داي ولاتيان ومترسيك مازن خصنا ولاتيان داتبان كيليادا تاخي وبيتر موشك ليكتن بمباران لهاتيه كرن تاخن روجلاتي قام شلونه وك تاخا زيتونيه وقدور بك لويدري مالك هاتبو ارمانج كرن كو زاروك كي 10 سالي جيانا خوش دستاي وهر وهاي كي دي بريندار بويه او برنامج خوشخانه كي وهر وها جنك جي تاخا غربي او جي كو بريندار بويه جبر بمبارانه او جي نهال نخوشخانه كي الباجاري خامشلوتي درمان كرن مترسيك فرما زندنابا ولاتيان دي كيليه حتى انا هاجي دنگي بمباران تي ودنگن خرط سر تبايا باجارتي وهيجي ندي عربي وافكنجي راوسته براستي انا روش قالكي خراب نابا باجار شرو بفتون هنا صبري شرو بفتون بردوام من دنگ خرطين يبنبا لسر تاخن سفيلات كبن تاخي روجلاتي خامشلو وك فطور بك وكو ماغو تاخا زيتونية او جي لروجلاتي خامشلو هروها چند مشكل كنت جمعاي روجلاتي قامشلو بسرب باجر بي او جي لوي دريجي چند مشكتنا لتزيانك عندنا كسي والحارة تاخا غربي جي او جي چند مشكتنا لرخي هليلية او نزيكي سينوري نسيبيني الهرجي هنكي شرو بفچون چيبوية و چند بمبا لوي ديجي نابا تاخي سبيلان كتنا باشا بيلا دربدري چاوايا خلق بري خواه ددن كدري افتاخين جو بمبا ليد كابن مدرسيك ما زند كابن ابا ولاتين وان تاخاده او جتاخين خبار دكن دچن برب تاخم آرام و باشوري باجر جم كسوكارين خو جم روبين خو بهتر دنابا تاخين باجر د چونو هاتن چيد به یا در بدري چيد به در بدري اولو تبيج مزن و اواره کی برفره ج باجر بر درم ده هل خامش لو چنه ويه هن معلومات هن دچن بر بگندا و باشوري باجر یا گند گو مروفن والي هبن هنكي جهن آرام دچن وان دبر باشا روشا در دو رقمش لو چوايا
در دورا خامشلو تشك وها بربجاب هي نهات روتان لبتر لخامشلو وتاخن در دورا باجار ويار نهاتين انجامتا باش صبري قالك سپاس نها بخوازم القلمة بميني نظام اگر ديريكي بمرة آمده نوچه گهانی مال ديريكي از برای خوبتن ديريكي احمد آمده احمد بله دم باش احمد روشا ديريكي چاوه وقتی رفتا ديريكي جسدي حتى ساعات عصري آرام بباز بو نها ديسا توبين عارفيشات ترك سينور توباران بكن هذا نها بني أجزاء قبل بلكي لا جدا دقة بدقة اللي خطر دي خمسين واحد داروت وفيها زيت أو تبديل جلسنا أنا أجر هنا جلدا فقور كذا وبرمانة كمان أو كلبن سينوري أو داروت وجن أو جدر كتنا بحاله توباران لسر باجير نافندا باجير يان دردورا ديريكي يا احمد دردورا لن بازار اب جلدن سينوري سينوري تربطاني دردورا باش انها خلق باجير خلق ديريكي چه دكن درب درد بن بري خودن جهه كدن چه دبيجن خلق ديريكي بدأ يعني دراسي كمان نقال شعبي يعني ديرك بتشنا جلدات هنا ديرك يعني دراسي ملاب نقال في بحري يعني كانت بيرنجي دربدر نبيا لهجر بيرنجي عبد باران بيرنجي عليه بردوام بك كنت دربدر بدل باشه زيان چنه احمد زيان جاني زيان مادي اگر عمل فرمي جانه كرامك نه زیان تنه زیان مادی توقع نه تنه در یعنی در دورا بکده نه جندا نه بازار توباران نه کرن هی زیان الحمدلله زیان تنه باشه روشا خدمت گزاری چاوایه یعنی الکتریک نخوشخانه هند کار دانش کار دوخستن او خستخانه آماده باشی دهنه رو شعل تریک جزء دیگه هنها دماغ و داخل ده دقیقه الکتریک جهات یعنی او فرق انترنت واضح يعني ده منها عن النبي لأجل يقدر ساعات انترنت شهر الجهات يعني. باشه احمد لقل من بمينه جراكتن امي فقرن جموا داكو ام بزانبن نها وكو ام زانن كو چالکوانک بمرا آمده بوج گرسپیش بمرا گود کو 4 گوند لگرسپی کتن بندست ترکیه ده و هر وها شروع پفچون لگرسپی در دورا گرسپی بردوامه درباره کوبانیجی گود کو گلک زیان گشتیه هن گوندن و ده انجام ده کو پلا دربدریه چه بویه هر وها لگور نوچاگیهانی مال قامشلو صبري فخري گودکو لزيتوني وقدور بك هن مشك ايرو لوان طاخان كتبون كو او طاخن سينورينت نافرة تركيا و رجاوای کردستان ناوند باجار قامشلو و لگوری آگاهین کو بردست مکتن یانجی نوچگیهان ما جه حسکه دبیجه روش لحسکه آرامه در دور حسکه آرامه لسریکانی پیلا دربدری برفره دست بکریه خلق صدی هفته جه ناوند باجار سریکانی درکتیه لسریکانی شروع پفشون بردوامن ایریش بردوامن لگوری احمد لنوچگهانی ما جه دیری که دبیجه کو شروع پفچون وکو متقاطع بشی لویدره هبون نهاجی روش بگشتی آرامه لگوری احمد بیجه کو هگر روش وها بردوام به و ایریش توباران و بمباران بردوام بن تو کس ده دیری که ده نواند باجیر ده نامینه بله تماشاوان هجا جارا کدن از وگرم وکو امزانن کو
ایرو لباجار هولیر پایتخت هرما کوردستان چالاکیک هاتل دارخستن دیده ایریشن ترکیه شرمزار کرن و بانگا خواه لپیش نتوین یک گرتی گیهاندن نتوین یک گرتی امی به هفره وان دیمانان تماشا بکن. بله تماشاوان اینجا اف دیمن ین هولیر نه هولیرا پایتخت هرما کوردستان پنابرین یکی جیا کردی خود خوازن ام سرمتی خواه مسئول برزانی ام مطالبه لیتکن و پیشمرگا داخل ولاتی ما و رازگار بکه ام بغیر ولاتی خواه سربست بید وکام زانن کو اف چالاکی یه هولیر نه لسر اقرانا آرکی هون دیبینن خلق داکتن کولانان و لپیش بارگاه نتوین یک گرتی یا هولیر نرازیبون افقا آنی زمان و بانگا راوستاندنا شر لروجاقای کوردستان کرن. هروها بانگا خواه گهاندن هریما کوردستان و گوتن کو بلا پیشمرگین روش در باز ببند با کو او بهانه لپیش ترکیه نمینن. وکم زانن کو هجمارک مزن جه پانابری روجاقای کوردستان بجدار کرنه و سلوگان و درشمن جدا را کرن تیدا بانگا جه بانگ لنتوین یک گرتی کرن کو بلا او ایریش لسر روجاوه کوردستان ورن راوستاندن. باش بله تماشاوان هجا از این هاجی برای خوبدم آلمانیا کو ایروجی لآلمانیا رواندا کردی به گلک چالاکیان رابوبون با کاتبون کولانان لسر و مجاری از برای خوبدم سروک نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه برز عبدالکریم حاجی دل گلمبه برز عبدالکریم ام بخوازم تجمع بهتر بحث بکی که او چالاکین کو ایرو رابونه چاوا به ریواچون قال لك سباس ورا جواب ده حكما ما كان بدا كل لألمانيا يرو ما مانجي نجي هنا في شمبي تيشيا قنصلية أمريكية ما قصية وكوني ما قصني هاتية بدان دنا بله برز عبدالكريم حتى رجاسي شمبي دي ما قصني هات بله بانگاوا چیه؟ بانگاما گو از گفته گو لسر کردستان سوریا ورنا راوستان رجم دنگ پیمدی هاتی برین برز عبدالکریم اگر تو مرایی بردوام که برز عبدالکریم بله پیام آواد چوب بله بردوام که باشه اگر دیاره سبک نوراتیا انجمن اجتماعی کردی سوریه برز عبدالکریم حاجی دیاره پیوندی هات برین حتی کو پیوندی جارکدن ورا گریدان جارکدن از برای خوب بدم برز عبدالکریم حاجی لی نهاجی متی جارکدن برای خوب بدم گریسپیه انظارم اگر چالاکوان به مرا آمده داخم زانبن پیشاتین داوی لگریسپیه چوانه باشه به مرا حاضره برز داوین پیشاته لجمع چنه راشا گریسپیه لجمع چیه امی برای خوب بدن گریسپی با کو جوی داره زانبن که روشا باجه روشا دردورا
باجاروکê girê spî çi ye? Hevkarê min eger peywendî hatiye birîn careke din hewl bidin da ku em peywendiya xwe bibin serî û em zanibin ka niha rewş dawî rewş li girê spî çi ye? Belê temaşevan heta ku ew peywendî were girêdan ez dixwazim hin helwestên welatên erebî û cîhanî ji operasyona Tirkiye li ser Kurdistana Sûriye Rojavayê Kurdistanê bizanibim. Hevkarê me dibêjin dara amade ye. Dara ji Hesekê nûçegihanê me ye. Dara dawîn pêşanî çi ne? Li gor agahên ku bide berdestê we ketine, şer û pevçûn li kîjan gundî niha rû didin? تمام بله Belê. بله بله أنا نسبتي دربيسية شرو هبشون وقت دي ساجي أم بيجن البهترين الجندي قرمانية الجندي تشتلي أو نزيكي سينورن أو أنا الويدري مشك دكافن حتى أنا Ziyan çend bin ziyan? Yani dara dama muşek dikefin li ser navendên leşkerî dikefin yan li ser warên sivîlan eger li ser sivîlan be ziyan çi ne? زياني جاني تننه بس در دوري وقت بيجي جيني اگر معي عسكري بن لشكري بن زيان تننه نجاني نجهلا لشكرا نا سيفيلا حتى انا اگاهي نكت دستي مدي قول دربيسيه تشيبونه تمام باشه روشا خدمتگزاری لوی دری چاوایه روشا خدمتگزاری الکتریک انترنت چاوه الور هاتیه برین هاتیه برین انترنت الور هي انترنت الودري هي انترنت بردوامه انترنت امبيجن ازماني هي وقت دنجي ارسل هي سيرف هي جدر بيسي كاس در بدر بونه داره كاس جمالي خود در كتنه الدربيسيه سري صدي حفتي در كتنه بس سري كان سري صدي يعني سري كان قش در كتنه يعني بيجي بلكي سري كان قش صد كس نمابن اما اي دربيسيه اوايا اجز تاكيد كم سري صدي حفتي در كتنه هنا تدمانه هنا خل تدمانه باش در دورة سريكانية چاوه در دورة يعني تنها تقول اماجه فكر تقول صدي حفتي جه خلق سريكانية در كتنه دربيسيه لا سري كانيه قش در كتنه قش در كتنه سري صدي سري اي دربيسيه سري صدي حفتي در كتنه برا باشه يعني نهاجي لقور آگاهين بردسته و سريكاني روش نها چاوه پفچون هنه تو کسی لشکری تیدا هنه تیدا تننه ام بیجن ترکیه لدرباسي تو آلیان بويه یا نا ابدا حتى انا نل سريكانيه نل دربيسيه تركيا درباس نبويه اما چاوات تاويجن اج بش سينور دا مشكا داويجن ابايا هي باشه دارا ام دخوازن هگر لگوری آگاهین نها نوچهک لزگین جمعه هاتیه دبیجن کو ترکیه درباسی تاخا پیشسازی بویه لسریکانیه تو آگاهی جمعه هاتنه تشکوها نا يعني ابايا تأكيد الجمع تلنا لسر في خبرها هاني اما چاوهي اما هندري باشار كستيد نماي راستي والا بوي پفچون لوی داره بردوامن بگومان بله تماشاوان هجاب وکو نوچه لزگین گشتی بر دست ما دبیجن کو تاخا پیش سازی لناوند باجار سریکانی ترکیه در باسی و تاخه بونه لحطان ها هین او نوچه نهاتیه پشتراس کرن ده دمین بیده امه پشتراس بکن گلک سپاس دارا اگر
چالاکوان ji girêspiyê bi me re amade bû yan jî peywendî hat girêdan ez ê berê xwe bidim girêspiyê wek em zanin girêspiyê gelek girêspî û serêkaniyê şer û pevçûn li wê derê germ in êrişên asmanî li bajarê navenda bajarê girêspiyê û derdora wê jî gelek ev ji duh de berdewam in tu kes welatiyên sivîl bêhtirîya welatiyên sivîl ji wan bajaran derketiye wekû dara jî ji me re daye amajekirin ku xelkê serêkaniyê tu kes di serêkaniyê de nemane. Belê temaşevan hêja hin helwestên welatên erebî û cîhanî ji operasyona leşkerî ya Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê em ê ji we re bidin xuyakirin ku hin welat piştevaniya xwe ji wê operasyona leşkerî re dane zanîn. Hin welat jî wekû dilgiranin bi tenê dilgiranin û hin welat jî bê helwestin heta niha tu helwest nedane wekû kesên welatên şermezar kirine ji welatên erebî û cîhanî İsraîl, Fransa, Almanya, Suudiyê, İmarat, Hollanda, Çîk, Misrê, Kanada, Behrên, Belçîka û Nemsa. Ez ê carakin dubara bikim kes welatên erebî û cîhanî yên ku operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê şermezar kirine İsraîl bêguman İsraîl beriya ku em derbasî romala xwe bibin İsraîl ew yek şermezar kir bi tundî şermezar kir li ser zarê Benyamin Netanyahu li ser rûpela xwe ya fermî li Twitterê herwiha Fransa û Almanya û Hollanda û Çîk û Belçîka û Nemsa û Kanada li ser asta welatên erebî Suudiyê û Îmirata Erebî Misrê Behrên ew yek şermezar kir bêguman li ser astên Kurdî Herêma Kurdistanê di hîn duh yanî helwesta xwe ji wê yekê da xuyakirin ew yek şermezar kir û xwest ji Tirkiyê ku ew operasyon were rawestandin. Welatên dilgiran yan jî qelaq netewên ya girtî hevpeymaniya NATO, Brîtanya, Îran, Norwêc, Iraq, Kuwait, Astralya, Danimark û Îtalya. Welatên ku dilgiraniya xwe ji operasyona Tirkiye derbarê Rojavayê Kurdistanê anîne ziman netewên ya girtî hevpeymaniya NATO, Brîtanya, Îran, Norwêc, Iraq, Kuwait, Astralya, Danimark û Îtalya. Herwiha welatên piştevaniya xwe ji operasyona leşkerî ya li ser Rojavayê Kurdistanê anîne ziman İspanya, Qatar, Hungarya, Pakistan, Libya, Azerbaycan. Belê temaşevan hêja wekû lîste ji li pêşiya we amade tê diyarkirin. Welatên ku piştevaniya xwe ji operasyona leşkerî re anîne ziman İspanya, Qatar, Hungarya, Pakistan, Libya û Azerbaycan. Welatên li ser bê alî yanî hiyat Rusya û Amerîka û Sîn, Bulgarya û Malîzya. Carak din ez ê dubara bikim wekû lîste bi li pêşiya we ama tê hatiye li ser ekranê arkê hatiye weşandin. İsraîl û Fransa û Almanya û Suudiyê û İmarat, Hollanda, Çîk, Misr û Kanada û Behrên û Belçîka û Nemsa ev van welatan ev yek operasyona leşkerî li ser Tirkiyê şermezar kiriye. Bêguman serbarî hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ew yek şermezar kir û got ku ew derencamên wê karasetî bin û wê pêleke derbideriyê beref Herêma Kurdistanê dest pê bike. Welatên dilgiran netewên ya girtî hevpeymaniya NATO, Brîtanya û Îran û Norwêc û Iraq û Kuwait û Astralya, Danimark û herwiha Îtalya. Welatên ku piştevaniya xwe bi şêweyekî zelal ji operasyona leşkerî re dane zanîn İspanya, Qatar, Hungarya, Pakistan, Libya û Azerbaycan. Welatên bê alî li ser hiyadê mane bê helwest Rusya û Amerîka, Sîn, Bulgarya û Malîzya. Belê temaşevan hêja em dixwazin amaje pê bikin ku
سروک هرما کوردستان برز نیچوان برزانی داخوینیک بلاف کرد. باش هروها نهاجی پاریزار دهو که ده روزنامه کنگره روزنامه‌وانی ده راگهاند کو ام آمدنه کو 3000 پنابر یعنی در بدر معلومات در بدر پیشوازی لوان معلوماتان بکن. بله لگور نوچه لزگین بردست مکاتیه دبیجن کو زاروکا کی 10 سالی لطاقه قدور بک زاروکا کی 10 سالی لطاقه قدور بک شهید بویه. هروها طاقه قدور بک و طاقه غربی طاقه روجاوا و قناه سوئیس هاتنه آرمانج کرن ده ویدامه ده اف نوچه لزگین گشتنه بر دستمه ده انجام و ایریشه ده جنک بریندار بویه. هروها زاروکا کی 10 سالی شهید بویه لی حتنها ناو نهاتیه اشکره کرن. بله تماشاوان هجا سروک هرما کوردستان نیچوان برزانی داخوینیک بلاف کرده ده گوت کو ام حولا راوستاندن اپراسیون لشکری یا ترکیه ددن و پیوسته جواکا نافدولتی و انجمن آسایش نافدولتی ده زودترین دم ده چارەسەریه که ببینن. هروها سروک هرما کوردستان گوت کو هرما کوردستان بهرگولی چافدریا روشه دکه و هجداریا درستپونا کارستان دده و به تایبتی شپلین در بدریه. جارک دن از داخوانیا سروک هرما کوردستان برز نیچوان برزانی دوباره بکم کو اوه در دورا دمجمیره که او داخوانی بلافکریه تیده دبیجم کو ام حولا راوستاندن اپراسیون لشکری یا ترکیه ددن و پیوسته جواکا ناف دولتی و انجمن آسایش ناف دولتی ده زودترین دمده ده چارەسەریه که ببینن. هروها سروک هرما کوردستان برز نیچوان برزانی سرباز دکه کو هرما کوردستان بهرگولی چافدریا روشه دکه و هجداریا درستبونا کارستان دده به تایبتی شپلین در بدریه. بله تماشاوان هجا نهاجی اجدو و وکم زانن اپراسیون بردوامه در دوره 10 ولاتیان شهید بونه. ناوین وان ولاتین کو ده انجام اپراسیون ترکیه ده شهید بونه امیش وارا بخوینن. فادی صبری حبسونو کو 32 سالیه جه باجار قامشلو ده جه در انجام ایریشن آسمانی ل سر تاخا بشیریه یا کو ناوندا باجار قامشلو شهید بویه. هروها جناب بناوه جولیت یعقوب کوبخوا خرستیانه مسیحیه او جی 30 سالیه جه باجار قامشلو شهید کتیه او جی دهمان تاخا البشیریه. محمد حاج قادو اسماعیل جه گندکی گرسپیه او لگل هفجین خواه یا بناوه ربیع اسماعیل ده انجام ایریشا لسر اتومبیلا وان هر دو شهید بونه. محمد حاج قادو ربیع اسماعیل هروها لهمان باجار قامشلو جی اکرم یوسف جه باجار قامشلو شهید بویه او جی لباجار خوبو. هنافن برینداران جی گشتن بردستمه رزان اسماعیل 9 سالی او جی باجار گرسپیه لگول آگاهیان کو او کره محمد حاج قادو و ربيع اسماعيل هروها عبد الغني حمو 17 صالي دليل موسى 32 صالي باسل مطر محمد نوزا صالي يحيى ابراهيم الجاسم 25 صالي احمد خضر جا كوباني ومحمد احمد الحمادي جا قامشلو افبون نافين بريندارو شهيدان. بله تماشاوان هجاب وی آیم گیشتن داویا رومالا خوایا دمجمیر 5
جالی مفه هر شاد و بختار بن لی دمجمیر 6 لبنده ما بمینن لگل هفکاری من زنار حاجی رومالا دمجمیر 6 و دست بی بکه هر شاد و بختار بن